clear tu le ngai thatu zong te chibai le ve kule ogas ni som pakhat sang ni som ni panga ania tuntuma po hian Khawvel buaina chanchin tharlang sar zual te kan ngai thlo le do na ni Britain sarkarin July tha dan pona hnol Palestinian tanpui tu pol Palestine action thlop na lan tirin inrin ni khan Londona Parliament Square ami tam tak an pungkhom zinga mi zathum somruk panga vel chu police ten an man pungkhom te chuan Palestine action dan pona hnol le firfiak pola puan ani chu an dem thu soin du zong soitura zalen na an nei khuwa khir sakna ni an ti ani July thlatir lama tangkhan sarkar thuthluk na siam du lo na le Palestinian action thlop na hi ramchung hun sang an lo lan tir to ani Britain sarkar chuan Palestine action activist 10 June ni somnia England marlam Oxfordshire Royal Air Force base lu chila tanker aircraft pani an ti chiat nuwa an poli dan pona nolin firfiak pola apuangani Air Force base lu zil te hian thlo theina pani engine chu rongsena an ka ba ka man ruam mangin an ti chet telani dan pona nolani nuwa an pol thlom na lan tir hi khap ani zuibok Gaza Stripa Israel Hamas in dona thlen nuwa Palestine action hian Palestinian an thlop na an lan tir foba ama point Israel defense contractor te ba ka Britain na Israel sipai ne na in zom na ne an shiat mun te an lo be to bokani sarkar in firfiak pola apuang chu atima ma tin an pol thlop tu te chu sarkar thuthluk na siam hi kota an king bokani Prime Minister Keir Starmer kumin kumtop lama Palestinian state pom atum thu sei to ma se Palestinian thlop tu tam tak chuan Gaza in dona ti top turin sarkar chuan ma ala tok lo ni in an soi selani Japana Nagasaki khuwa kumsomriat liamta atom bom thlak ani nuwa voi khatna tan kar liamta inrin ni khan urakami kathidala biakin dar pani te chu arwala ti ri kani indopui pani na hun lai kumsang khazakwa somli le panga ogas ni kwa khan US chuan Nagasaki khuwa atom bom thlaka ama ni thuma Hiroshima khopuya an thlak bok atom bom thlak bang hian Nagasaki khuwa mi sing sari sang li vel le Hiroshima mi noi khale sing li vel an thi ani anram khopui pani be ani nu ogas ni som panga sangkha zakwa somli le panga khan Japan chu tlomin indopui pakhat pani na to napo atop zui tabok Nagasaki khopui bom ani champha voi somriat na pol hian immaculate conception cathedral mass buat sayania hehun manna hian bekin dar pani te hi sangkha zakwa somli le panga nuwa avoi khatna tan arwala ti ri kan ni hebiakin hi bom wangkhan achede uveka kumsang khazakwa somnga le pakwa khan an sathalea biakin chia atangin biakin dar pakhat chau mu ani towa dar hi an tiri chunjom talo USA ko san hote sumpek mangin dar hi an siam lea engine ni khan an khopuya bom thak ani nu huna chi an tiri le ta ani South Korea rama mi pa umzat atlak niam na sata vangin kumruk liam ta chung khan anram sipai nei za chu za somni na tlaniam ti defense report chuna tar langa South Korea him mi pa taksa har chana nei lo chu kumsom pariat atanga somni pret in kar an ni chungin sipaya an tan nge anga ya an tan hun chung hi thlasom pariat atanga somni pakhatin kar ani anram hi Khawvela naw piang tlem na berni in mishing omzat point tlak niam lama pan zelani naw piang an tlem dan atanga enin kumsang ni somnia mishing maktadoi somnga le pakhat point pariat om chu sangni som sari le pakhata chuan maktadoi somthum le paruk point pani vela atla thladon nin an chu tani kumsangni kumtir lam khan sipayom za thi noi rukle sing kwa velan nia sangni som pakwa chuan noi nga sing rukle sang thuma atatha sa kumsangni som pakwa tanga somni panga inkara atam jok sipaya anin zialu hun kumsom ni mi omza chu za somthumin atla niamti sarkar data chuan atar langani tuna sipai mamo za chu singa velin andai lo me kani anin dailo na zinga sing ni le sang khat chu officer reng ani bok hetila hian defense ministry an chu na hnung bera an thenom North Korea ram chuan sipai makdadoi khat point pani vel ane ani South Korea defense budget hi kumina 1 trillion somrukle pakhatania North Korea budget pumpui ai na tamzo kani Myanmar sipai sarkar in state of emergency alita ka wangin Association of Southeast Asian Nation palai te chuan thlathar hian Myanmar an tlodon Malaysia Foreign Minister Mohammed Hassan chuan Asian chair na chel mek Malaysia kai suain Asian palai
kal tura hian Indonesia, Thailand le Philippines foreign minister te an tel don ti soin September ni som bakwa kal an tum thua soi Myanmar sipai ho 2 million lai chuan karliam ta khan state of emergency puan chu ti topin anramin thlan pui chu komin December tha nei ani tur thua puang ani ma se ep tu pol te chuan in thlan hi boycott an tum thuan soya UN expert te point in thlan nei tur hi sipai thu nei na ti nge na le chunjom theina tur mai ni in an ngai bokani Mohammed chuan ASEAN palai te chuan in thlan nei tur chungchang chu an soi pui dona arin tlakin a fel fai donem ti te po soi pui du thua soi hun somruk le pathum chu state of emergency noya an lo ring ani ti in heng mun te hi in be na mun ba ka sipai sarkar do dal tu pol te thunun na noya te anni India and Russian oil leilo ta se lein hoi tanga lei chu atuyal theidum kuk mai hi crude oil chu ani maya athil pai tel azir tele tuine na khai khina ari zonga zirin chi sang sanga thliar ni in aman po hemi be chan hian bitukani crude oil quality shiat nan le aman bituk nan American Petroleum Institute chuan tuine na khai khina ari zong API gravity anti chu te afu berin an ria tun thlengin hei hi man lani crude oil tana abik taka siam API hydrometer mangin crude oil API gravity chu te ani thin API gravity hi degree a soini in an te lai hian crude oil lum le vo zong chu Celsius degree som panga point paruk vel ani turani diktaka te chuak turin temperature hi apoi mo hle tui hian API gravity degree som vel ania crude oil API gravity chu degree som aya tam zok chuan tui ai na jang zok emo amuk lo zok ti na nia tuya alangang degree som aya atlem zok chuan tui ai in arit zok a tuya pil don ani crude oil chu song bol te chiam lovin oil thil phim na ma thon turin barela thun ani ngal tang pui bol hole gas le thil dang ro pai fai masak ani ve thin crude oil barrel khathi liter za som ngale pakwa vel ani tang puya crude oil barrel khat thil phim hian petrol liter som sari vel le diesel liter som li le panga vel chuak tang pui hei hi crude oil quality a thui tak ai ngat ti shela chorwala estimate mai ani crude oil thil phim atang hian LPG le thil dang po chuak tel bokani API gravity degree som thum pakhat point pakhat aya tam nei hi light crude ti ania tuya alang theya quality chabera ngai ni in song bol po aul sambi ka lok takin petrol diesel le thil danga achua theyani API gravity degree som ni pani point bathum le som thum le pakhat point pakhatin kar nei hi medium crude ti ani heavy crude chuan API gravity degree som ni pani point bathum noilam ani ani API gravity degree som aya claim nei chu extra heavy antia tuya apil theya extra heavy hi chu alkatra ang deuh thoa ban le sakhat ani tlang pui to ani crude oil hi athil pai sang sang azira thliar ran ani boka adang chu soilovin India oil le kan ria thiam nan sulfur chau soila sulfur 0.5% aya claim pai hi sweet crude antia 0.5 atanga Japan hi vel sulfur pai hi sour crude antiani sour crude hi thlifi mahau takin aboi thak zoka sumsen atambik environment tana lom thei sulfur dioxide asiam chuak tambik bokani Indian alei Russian crude oil hi Urals crude oil ania atler thanna chuan medium sour crude tiani achunga kan soifiana tangkhian omzia kan thathiam toang Russian Ural crude oil hi aman tomin India hian leima se thlifim hau tak zok le sum tak tak sen ngai ania wangin India sarkar chumi puite ne na man tlom zokin petrol le diesel ashal theipa chuang lem lawani chandang po om thona chungin hei hi chan pakhat ani ngei mai India hi oil a into del lo ma se athlithim na nei thatak mai ania Khawvel oil thlithim na nei lian zinga palina ni ain dot danin US China le Russia chu oil thlithim tam thei berber te anni Gujarata Jamnagar oil refineries chu Khawvel oil refinery lian ber angai ni mekin Reliance Industry and Coal Liani nitin oil barrel magtadoi ni don athlifim theyani Russian Urals crude oil hi omlo da tu che nitin crude oil barrel magtadoi ni vel leiturin West Africa Middle East the Gulf lamte India chuan a hoya ngai ngeyang ma se oil le na hi chopsil taka thak mai chi nilova indoor na te nei phot nuwa contract te ziakin a phur na tu ruwa man te angaya hun du rei chi lirani
India oil thlit phim na tam tak po siam rem emo modify angai mel achan chu India rama oil thlit phim na tam tak te hi Russian oil thlit phim tura siam rem an di furtawa Russia atanga India in aleiza thoram danga atanga lei chuan Russian oil nen a quality le ni phung alo inang lo ve anga thlit phim thei turin India oil thlit phim na te siam rem emo modify an ngai the ani expert then khat chuan kum khat vel chu alo bera angai om mange antia Indian Russian oil lei to lo atitluani chuan voile khata ti top thut lovin tlem Russian oil lak lu ti tlem a fu zok don ni in mithiam te chuan an ngai heti khopian India le Russian oil hi a in som nget to ani zoya India in Russian oil alak lu ti tlem shet hian Khawvel economy le oil market chu loin siam rem na huna pedona ti chuan kum sang ni som ni pani anga oil man pung awanga buaina angkha pumpel thei ani arinomani India hian Russian crude oil alei hi ti top ta se oil le nana asum sen hi kum sang ni som ni le paruka dollar billion kuwa point pakhat velin apun bel tura chu tania kum sang ni som ni pasaria phei chuan billion som pakhat point pasari vel ASEAN bel ngai do nani India hian ram som li chuang atangin crude oil chi sang la lu thoma se Russia hi crude oil lak lu na ro puiber ani mek to a voile khata Russian oil lo lut atop thut chuan in siam rem turin hun amamo dona atwar tu tur chumi puite kan ni hi India PM modi chuan africhiang hle India hian Russian crude oil alei then khat chu hral chhona ta na thlefima chuta tanga chuak petrol diesel le jet fuel te chu Europe Africa le Asia ram danga te a hral thin India hian kumsang ni som ni pahni atangin Russian oil alei tam chana hemim ha hian Iraq chu India oil le na pui ber ani thina ni kumsang ni som ni pathum som ni le pali in kara Europe diesel lak lu zong atanga chuta za som panga vel chu India in Russian crude oil athlit phim sa atanga lo chuak athon chu ani European anmamo diesel tam tak ani theina chan pakhat chu Russia le India ani chu Indian Russian crude oil lak lu ati top emo ti tlem chuan Indian petrol diesel le jet fuel te athon chuak tam thei to longa Khawvela aman ato so thei riat atana tha chu Europe hi diesel tam lo na ania ramdang atanga lak luwa thui tak anin ngatani Russian crude oil le tamber panina India lo chan ta se leitu dang azona nga yang China in a label thei ang tlem chu ma se China hi Russian oil le tamber ani sa mek to India le chinang zat a label thei lawang Turkey le Asia ram economy te de uthi chuan aman tlomba kin an le tam thei mel lo bok a leitu an tlem na chuan Russian a crude oil lai chua ati tlem lai lok dai theya hian Khawvela oil virvel ati tlem pha don ani Russia hi Khawvela oil lai chuak tamber pathum na nia Khawvel puma crude oil zong atanga chuta za som atanga som pani vel hi Russia ram atanga lo chuak ani Russia atanga oil local om lowa ramdang ten an oil lai chu emo hral chu anti pun ve si lo chuan Khawvel oil supply le market a buai pha anga in siam rem turin hun rei tak angai veang chuti khop chuan Russian oil hi apoi mo kumsang ni som ni pahnia khan Russia oil lai chu atlema Ukraine arun boka wanga US rek na hlau thon na aum bok nem oil man kha barrel khata dollar za som ni chuang ani man hialani kha Russian oil om lo chuan kumsang ni som ni pahnia thil thengang kha thengle pal theani Russian oil thon chu ati to vai chuan oil lei tu ten lei tur dang zongin anin chuanga chuan oil man ati sang don ani oil and petroleum exporting countries ramte chuan tu hnaya annual lai chua za te pungma se Russian ni tina Khawvel mun sanga crude oil barrel makta doi nga vel athon chua zia hanthon chua bel chu OPEC ramte tan po har sa le ang ada na siam bel te anga yanga aphur kwal na lama har sanna om thei bokang thilman sang hi oil lalu tu ramte mai ba ka oil thon chuak tu te ponan tuar thei oil thon chuak tu ram oil da na le khol sang ram dang atanga lak lu mang tu ten an tuar zualang heng an khol le man ruwa te an ron phur theina chan chu oil wang bok ani sia India ni lo China Africa le mundanga li Russia hian oil lo thon chuak ta se a hlat zo ka wangin longlian ho chu an thang rei sotang
hei hian bungrodang thir bu fai huit le adang tam tak phurna longman thei atitlem sot the ani suma service atlem lutuk chuan passenger ten ticket anin chuwa a fare po to zok fo mai chutiang che chuan long lian atlem chuan bungrodang phurman ato pha theya hei hian thilman sang zela athlen the ani kumsang ni som ni pan ni malama po India in Russian oil alei tam chuang lova Khawvel oil supply le amante aboi chuang hlei nem kan ti mai thei adik reng ma se tu na hian India le se hi thuk takin oil lama anin zom to a he in zom na hi thia thu tani chuan hong thalo tak anei thei kan ti na ni chu hong thalo chu chingfel turin huneng ma chen chu angai do na ni India ma oil thlifim tu company then khat chuan tram vau na le tarif wa vangin West Africa Middle East le Azerbaijan lamte hoi anril ru udut nia report te oma media then khat report a oil lalu tu company te chuan India sarkar thu chu kan ngai chang mek nia tarlan ani India hian Russian oil hi alei chunjom zelero arinoma chuti rual chuan thil hi adang lam chak ve fu thin ti setel bokila thudik po aron lang chuak zel tura be sei bokang kan soitak te awang khian India in Russian crude oil alei chu US pon kumsang ni som ni pania khan alo thlop viawani kha Indian Russian oil alei hi oil market pa ngai taka tikal tu oil man to uchuak lova Khawvelin alei theina chan pakhat ani tlatti asiat thiam wangani ma se hi tram chuan aron hrethiam lo li ta tlat ani kan soitak te khi athleng nge don ti na ni lovin Indian Russian oil alei lo awanga thilom thei thlir na ani India lulu zia kan rie du thlang turin zalen na anei hailova US lo po du thlan tur dang anom ti po ria August ni som panga Trump le Putin chu US Alaska state a anin bedona Ukraine President Zelensky telowa in biak na ani dona wangin ra tha achu kherangem ti chu zona omme kani hein biak na hi Indian Russian oil alei mek le India bungra tarif thar te po hong ve thei turani apoi mo hleya chuti rual chuan thutlu na mumal omlovin an chin le thei thobok mani thu du tak ve in betur hi Khawvelin angai ven lo thei lova ilo thlir zel phot angu